Mauna ning panahon na mga tats nga nilugsong ko nga gikan ko sa bukid no. Sumuuli na ko sa Jinsan mga tats kaso naagian ko ning abokado nga perting mubua. So mga tats, naapa ko isa ka lugar nga naagian nga puro abokado. Ato na lang samantalahon ni mga tats samtang wa pa ko ka uli didto kay nga naman gikan ko sa ibabaw sa bukid palugsong nami. So naagian man namon igani akong gihapit. Dili na day kakakitag abokado nga pwede lang to sungkiton sa tong kamot. Pero taas ra kay na diri sa ano na mubo. Tara. Oh, matats. Grabe na abukado mubo kayo matats. Dili na kakinahanglan magsaka-saka pag-asa-asa, no? Pero ang pangutana, dili na to nakuhaon. Kahilaw pa man na, dili man na makaon. Ako lang gibidyohan or gipakita. So, kung mapila ka punuan ni, nangutana ko kaniya matats, mga 150 do ni kapunuan. Daghan no? Ingana ta matats. So, kutob sa tumagian, kay kini laging tagsa na takasaka ni mga bukid-bukid matas murag ma-enjoy nga hapo lang. Ana lang no. So daghan kog naagian diri pag ko naagian dito ganiya mga lansones, rambutan wala na ko ano kay gikapoy nako. So to dito matas oh. Imagine nun, 150 ka buok. Grabe no. Pero mga sunod ano daw, mga sunod bulan luto na daw ni. Luto na, hinog na. So pwede na ta mo kuha diha. Unya matats. Muuli na ta sa tong baybayong dagat, no? Mubayik na ta sa Jinsan. Kay human naman tagpabukid, so muuli na ta dito sa tong yutang na tawhan. Dagami prutas na dala. Gibiyaan ako nila kay nag-vlog pa ko matas, nag-give up og content to ana sila nang lakaw na. Siyempre di man sa anad matas mag-video kung makita lang nga nino kay magyoyoyo biata. Bahala sila. Nakakuha na mga prutas matas. So update ta lang tamo kung unsa to nga prutas. Nya mo na sa to. Thanks.